The next-gen Tata Tiago. Dual-tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, bakiway. Tek kum ki kaliram, hagador ke bejam, tak sao pun rewlak. Just wow. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. Hikai University, Meghalaya. The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mawyong Rim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. St. Peter's School and College. Kalaji Hikai si Khynnah Skul jongkan ni Shillong pule. Berkendup sungtu kumno ban Shna ki drone, bat ban sungtu kumno ban penankam yak artificial intelligence. Kanang ban pen kreat lupa, ya kalawai jeng ki Khynnah pule, haka jeng tulun stat jong ka shalantem ki por, naka jeng kala jong ka jok teknologi. Ya ka jeng Hikai la air ka kong archana wa lang, bat ubabu pradip. Haka bagi la pen sungtu, syaki Khynnah Skul, yaki but start kumno ban Shna ki drone, kat kum ka jeng nangkam jong ka por. Ani kon, pi boleh nak mentah-mentah support cyber. Di submit tu kau scholarship jom pi. Last date mentah ke sini teh. Tang sama je kat lakon. Kamu tahu saya mai? Hoi tin kon. Kamu nak duduk nang ni habis semua jurang. Tapi lek menu kan. Mak. Kong, long lek syang ah. Dia mau apply scholarship em. Dia lazim mentah sini sama je kat lakon. Scholarship? Kata apa? Gini kena ani. Wan ni. Kalah lip na balaki. Dia. Tak tahu jurus dah. Ani ko boleh. Kau yang nak biar aku beli. Yes, tolong. Yes, dok. Boleh cuba mah. Nakabenta jong kiway. Ke scholarship kedi ka paket mani. Baay ka sarkar. Hindi nakabenta jong ke scholarship kedi ka lawe jong Kabli shibun Chief Minister Scholarship Scheme. Kajing kerku. Bat kajing play lot. Iki beduk. Kong mga.